Ebusia attention TV senior mama kwaba and fine bars social media and semi trouble wo ho ana me de beso mo e wa attention TV so and they appear na na ye tv ni ako kuma wood mo a na ye wa brand bi o so mo mo de papa paye se ka shooting go score de o mo kra enso e ka ho bi na bright ameka no masemi ene Yaw Dabo ene Yaw Dabo de nsemi abutu dwa wo chi ma kire se ka me ko yese Lele adverta Yaw Dabo edijine mu eye de ma won ntua ne ka emfa enhweye na wo tia ne ka fa so wie dia de na no so a e wonya Lele advert no eye DKB na e ka me ko yese Lele fo eye bu ni kwase a ono Dabo pande ontina ho e ma Lele fo e mu ni kwase a enti we ye won integrator wo de kwa ma DKB ene Lele fo se so aba be yese ne esi nene se na e fata pande a ahwe ya obesiu sa ni pa mi yenko Yinkwete Yaw Dabo echeche mo bra okopie mo ewo one of the radio stations ewo Nkramante mo ha wo cheche mo e da che host no ene Ghana phone na so one sana me cause your donations are never too late there na University Foundation on any media asa maslam media ebeso mo ewo attention TV so ne number n 0548302985 yenyina yenim se yes, seven so toy mpo na wanti ade achi de uhu se forma for. Yeah. Se de enyina enim se kuma wood no, enyina na so se first biem. Yeah. How do you survive? Say na usi survive. Me ankasa me life ni nyame. De bia me de abasubo ema nyame obo me. Because me kase me ebile mu odin no na me survive. Because ore time me ye Dabo Soccer Academy time ani aye lockdown. Yes. A obi di obedi kula ho odin no that moment no na nyame soma me say ya ko gidan ko yese odi kama nipa miensa be kan me ho say ombeboa afem ko gidan ni wie ya na nkofo na atwe mo na twa sem ko tua dan ne ka iti me struggle iti no mean yes o mabla mbia esi o mabla bombia nyame because me football academy me hwe kwan amfa so de teye any project any scam di wulama obu sam say me yeden kwan me feeding kula na me ni hu idea cause tama me hu be chiri mbia no na nyame ayibu afo ama me Wow. tama me hu be chiri me bu abonse mu ayedi ni manya project bi ni makoye emu ye do bonse madam fuwe no wa fleme 21 o se ya na we yenko baby mla okoba 5000 je ni masan de kotim nim bu awo ha kempon cappuccino o se ya na we mse fada mo kuma so se oblenya rounds ye koye me ko no ama miska what I say na me de ko intino mi ankasa no mi obia me nya kwadwofo me pa adwuma. All right. What I say. Ya why adwuma mo bia wabo wa hye abesi na wo so do sika ma wan fama. Adwuma de me ye bi ami etwimidi. Okay. Adwuma de me ka se me nya adwuma me ntwimini ya. Ma ye adwuma bebela me etwimadi. But me ade wa ko ne se utwimadi no unya me kina biem. Me ye da type no. Me obi a me ni obi ye adwuma kwa me ye adwuma wi ansa na ma je akatua. Okay. What I say, me ye adwuma wi ansa na ma je akatua. Obi onim bia nim because bibi betimasi anytime. Timi nju sika ntimi obi anu obetima bom din bone. Said abo agim sika wa ama. Said abo abu me kwase ya. No, me nya that type. Na nsen ya me ye adwuma ma Lele fo. Okay. Lele rice. Okay. Ma husa advert ne eda abonten. Me wa blochile na me manager no ni meeting no etwa de Sunday me. Say wo ma hu say wo mo bo Lele advert no ewo UTV. Na me hu ye no na me so okay. Because of Lele fo no wo ma bu me kwase a. Se ka so obi abu obi kwase a. Lele fo abu kwase a. Lele fo abu me kwase a. How? Enye ade a na me pese me kan. Okay. Because ache. Okay. What I say? Be me van say eko 4 months ni. Me free Dubai by December no. Anche bia na be yes adwuma. Ntimi dan 4 months, 5 months ni. Bla bibi. Me ba mo se me per sponsorship. Okay. Inti me de fa DKB so. Okay. En wona mo kasa. Inti me kra de eya na mo so muntimi nye. Inti me de me ye na me twa so. Okay. Inti na ewo man ma Freddy KB se o. Na niam e kwose no so.
unkofo no nte wo mka nti mi ko Dubai na me wo na DKB feed on my voice message say on nkofo na aka say push wo ma afede nkofo ne say wo mo bede memwa wo na wo nso nye de emwa me okay ana mso memwa wo say na wo mo no so say wo mbe ya advert bi nti nsa kone nsa aba say metwa advert na metwa wo nso be ma me niema okay but wo ntimi anya say every month bia wo mbe ma me say ska say ba wo mbe ma me niema okay ebia say every 3 months ya and every 2 months ya wo mbe ma me niema a metimi ebia emone niema na medi amatim no nam so okay say sponsorship ebi ontimi ma month na every 3 months bi obetima agada bibia ma wa ni nyina sponsorship ana me nso obi kan ya man forma sabi nkura na egu wo no ajanka wom oni bi ema wom onkwala na omo wo ho a omo bobo ma yes makada me no ebi nyanka wom obo a we totally ni mami no no papa no obo a ye fa no street so obo e ko fa no village obo e fa no orphanage home e ho ne enti me makada me ni ngiska okay bibia e free because of nkura na wo more talent a omni mbo pa no mo na ni obia obu abehia nkwa na de odi declared nti o fana na wonso ama na asere wi ase ye nyehwe media kita mewu a mejawo ade na me mfa mu obi a obetime nya so mfa so wonne for sure de me kan wa jaze sa wo ye papa wo ye ma nyame unya manipa sana me live my life me boy ni free ba ni obusa na obeka achiro sana me live my life eti oni me ye nhihye so okay be ye adwuma ntim ba set so na mfra me boss ko fi asama na msefara me be ye adwuma ono kro no bufu me na o se twa se ye bibia di gun krata aso ansakra makotwa so me ni DKB akasa me wo evidence me wo bibia kire se nipa no wa eden o se memna me adwuma yes also ne pani na nkasa eden akasa me ne tim ne nso akasa o mo se wo ma na mama assurance bibia ntino memra na set ne sonso panifo aba bedru legend tentwa se wa bedru o se menye esa wan fo buo kura anya de amawo anye ye adwuma ye adwuma ni wie na mi busam sene ama ne be bada ben a mo se mentwen afa na mu yi mu container lele phone ana metwen na mu yi container ni wie na mo ne ama ne be bada ben a mo se na den o mo kwatena ase no eni mam den da ya dinti no afa advert na mi metwa o mbe man 50 million anka ni 50 million na 5,000 cedis mo ba ma men 5,000 cedis na o msia misu okay se me na ma tutu me ne ma yi ene mo nyame mo de mo fa 5,000 mami afa mo fa 5,000 mami a lele fo fa 5,000 mami a afa mo ana wo mnipa ba kwa frem 5,000 yenya ni nyina enti ye be ma emu ni ama 25 million yes omu chemie no omu de half no be ma enoma na wo mama me enam half na ma omu kan am so nya big deal se mejiska na am de koto emu na ama nkola no eni ni ama afom be ma me mu no sen a en first na wo se 50 million wo mu ma miska wo mu di ni nyina ma me emu no ana wo mu 50 million wo be ma me emu no 50 kg no wo be ma me 12 okay 50 million one be ma me mo no 50 kg no one ma me such a bag no 12 na see there be 50 million bag 12 there wa me enti saade a mum first kan ma me na wo mrs kan wo enti niam mu ade na m so okay saade a mum 25 million what I say mo se mo ne saade am be chem mo se saade am be chem be ma me 25 million ma ma me am enso and I'm some by my money so 6 bags. What I say? 6 bags. Now, Mama, I'm 25 million. And me and I'm catching me say. I'm 6 bags and I ain't count. I'm on the boarding. Tisadia, I'm 6 bags plus 25 million. Yeah, because I'm him say,
sa no wo mema me mo 12 bags na bia wo mama 25 million kura den account na mo 6 bags na mo ba ko cry sen what mo 6 bags na mama 25 million there say ene M1 it's ene from 50 million mama na me fa nkotom sa wo mo de ne echina afi kwara mfle wo ma wo mo mfa bi afi de mfle lele fo na wo mo mfa bi ana me ye de me twa achire enti me fla me lawyer ana mkachen say na wo ma ye me ana okachem so into agreement be na mso say me evidence kasa wo me kan voice chatting bibia no say nya big deal na ni nkrata so na mse da bi no so eno kra no de me wo no evidence yeah it na nya problem eti oye na asem okachem say advert na ma abonten a mintimi nsi wo because of ebia o man yusu enti mintimi nsi wo ba sa wo mo da advert na e ba bonten a metima twa wo damage because wo ma yusu me image wo ma ntwiaka enti se ba bonten pe wo metima asi wo enti man kasa me so me flow ma wo mfa na mtwa achi iti mi tu kwan mi wo US na hom de same say dabu didio na mse adan me didi hom si lele for bo advert no advert hom mo bo una siu na so na mse mi see cross na mse yes iti lele for de obi bebu mi a me ma wo mumu because of wom so free different country sa country na won free ba ha no e ho no ye mu kwase a ho se won ya we e ho ntimi mfa celebrate entwini ni dabi inti no oya we inti pani ni ya we sama be ya adwuma ma no no oya we se o ma miska ye yi wo TV so o ma miska no e twa so obusa ni team no se da bonu ma twa ne ka because of so be a project ma e twa so hu se bibia e complete ansana de babon emranti enti no me kan aka si supi sem dilele for kokot wow me kana me dilele for kokot wow because me senya emona wom se wom de be ma me na I won't do advert because me amu sana me di wo fie anka obeka chem so be ma me mu 3 months bia emona me di gu fie aye den sa me de ye den enya nkura na because yen so no nyame ena de ato yakoma so yen so academy ne ye fo obi da achi enti se me bre se me po obi da achi na wo mebu mi kwase ya me amuna me gin me ja koma nkura no nkura no wo mu ni enyanka nyina wo me makura na ye maduane ma me wo camp me player ebu a scam de be mana ebu a body mi hwene ye no ane sa na midi ebu a budget a wom de be didwa atwimako ebu a 3 cd 5 cd afa makranti mi hwe mi se was manager mi san mu de mu ni di me de minim de me ye de me ye what I say na me bre we are the investment de wo ye na mi betima hye no wanu munyam be na komode me na echina mi benya so mfaso a eno ye since de na megimani na da ache mebele enti mi ye investment enti say investment na me ye enye ni nyina mpo na benya so mfaso ye obu obeko obebu kwase a ye obu obeko obeka yo what I say ye obu okodu oblocheku obetima ka say no what I say enti adwuma ye di aboa enyanka ebo ni bi ma na mu mbetwemadi aswe me ma lele fone mfa wo muni ya wani abreo aswe nyina aswe me ma lele fone fa muni me yeda inti mi modua media mi modua bato do mbe famra kwan me di wo mbe famra kwan wana fia so snega bodua esi awoso wonye tawo de eda de onsusu me eda da bi edua bode enye nipa ye modua na oba wa Fred DKB men frère na ane na umbusa na se bia usika bedi no ha ana wono ha saka se DKB wono wanka men saka okay what I say se DKB de oboae ana adwuma no mo de maye itinu se ana obian frame se DKB on frame se bia yaw e bia advert ye de ababontin usika sem na kosisen ana sisi what I say me so maintain wo hwe
Na one advert no. Oh, advert no me Antipolina. Uni ma Antipolina. Ah, minimum pa. Yes. Ana mine be me wura fin the or TikTok. Okay. Oh, wajidin pa no twa enkran movies ni bi. Aha, me ne wom ne twa na DKB nsu twa bi. Oh, okay. Advert no kra wo me phone so sisi. Wow. Yes. Nti da be na over court. Oh, sa fe na ma ba Ghana. Okay. Aha. Asem no na mpesa mfa ma lawyer ampa. Aha. Na mpesa men transfer ma lawyer ampa. Osu de obedi ne kama ma. Lawyer ampa de me gini di sin say de me boss akrashe me. Yes. Oh, sa ansem bi se hu. Yes, lawyer ampa de ye hu lawyers oye faithful oyobia. Wo de asem de hia se wudi bem. Unim so wudi bem. Na wo be hia na be chireche wo nsemu. Ono de wo be chiremu yi. Oh. What I say? So number you be sa na Yaw Dabo na mo ye. Yes. Kwa me. Enti me hwa. Lawyer ampa ebetima o share me lawyers for na o betima handle. And so we have a friend. I'm a friend lawyer ampa. Okay. Lawyer ampa. O de bibia be kama. De make kan no. Me de se bibia ya from court na o mba na o ma be chem de ntia o mu use me image a o mu ntwa me ka. What I say? Who here we image right? Yes. So o mu ma miskanen so amen court. But this time engineer ma bia bia. Wo mu mla na me. You say who here ska? Me tro o miska. Me twa Vodafone because me be twa me di kan kire om de emeji. Ana wo me se de emeji no wo mu ntimi ntwa. Nti e be ye bageni bata. Nti sa ye bata na ma twuma dia. Eye ne ma kwa me nya mpa bi. Me mpa mo ne wo mu fa mi sika mele me. Sika meje no wo mu fa mele me. Sa advert ne so de me nji below 20,000. And say they were near Brio. Me nji below 20,000. Me nji below 200 million. Me nji. Yes. Abraham Masha says you did. Yes. Almost have a show no man. Yes. Okay. We live to see. Say Bibiania Obamaya who they continue. Bibiani so me mama update. Nice one. Yeah. Na Dabo Soccer Academy e saying. Na mi adom ne maguso ko so. Bibiada kama. Mi tu kwan me kwana wo mo bo me de leg. Okay. Nyame adom bibia is successful. But omulu so last match. Oh, okay. Into no me okay. Life goes on. Yeah. Into who position man wo one are owner. Me na me team owner. Okay. CEO of Dabo Soccer Academy. Into wafa coach. Me wo coach, me wo de onu aduane ma wo. My employer man for. Into one mom baby omo da na. Oh, me wo my rent full house e wo honum. Ana wo mo. Say me rese me the investment for beba. Investor beba. Ye be me pitch me house enche for na pitch be na mu yusu. Oh, you use Konkoli Park. Okay. School park. Okay. Yeah, but on the bibia a time. Okay. Yeah. Na ya wanka sa unim ball na because pe ball pa. The chance tama mo school na me school team ya no. Ya na me kom. But wom ko bobo na edu park nso aka 2 minutes no. Near the mabam ni achichire me jese no. Minim se na aka 2 mi wura ma bo amena ka ball ba akopa ne apon. Ebo nso metum likasa amena nka bi ni apon. Ba ni mani ji football. But ball ye na me adisuanti na mdwane ko share sports. Because na me mass na me yade. Okay. Na me yade o mass. Inti se ebo abon se ya flese o mun ko training na ye she class isua de. Ti me peni makọ wulam. But ball no de mama am ti me ball. Inti position ben na na ball. Oh me attacking midfielder. Okay. Me a skimmer. Ye ka skimmer obi or driver. Me a skimmer, yeah, me a driver. Yes. And me sa passer. Dribbler. Oh yeah, dribbler. Oh. Yes, and I'm saying a passer. Obi onim passable. They said yeah, Kevin De Bruyne no ball pass no. Tony Cruz mo ye. Tony Cruz no me and minim pass to. And a driver to say the Messi name no. What I sent to no. Sancho we a skimmer, your driver and you was skimmer. Skimmer no ye sharp. Nti Ronaldo ye den. Ronaldo air driver. And a Messi so skimmer. Difference in here then. Skimmer ayo bi oje bo a. Bo ne da na no akọ ntetem. Now Ronaldo o ye skimmer. Tama no man you no. Oh man you no.
enu oba foforo no ofri Lisbon ba man you foforo no e skima because ata mo jebo a o de ball ne ba e bantem ba skima no wancha wo ho enu o de ba driver ba Messi de skima no ogusu ye because jebo na skima yo obi o jebo a o de push you obetwetwon rough o favorite footballer hwan Ronaldo you are seeing on any bobo no doubt na they say o free mu team no mu ba ne man you onko say o person okọ me de meta na chi so onko adentina ota na chi man you for na gu nani mase obi otimi hye o hye mienu ni ate wa mo hat-trick man you ye wini team ye be ye ni mu be wi mu koto players a he players a mo koto players a mo toto be hye man you mu ye be ye ni Martinez Ayas different we are wa born a boy Christian Racing sa right back Mirror Affinity me the man you dey mean Malaysia now we are the building team that chance am mo be kan this year signings no team be na hu ayehu power ni signing this year the Tottenham and Man City nso Haaland wa babishim na Arsenal for so hu ye sen Arsenal nso nye bad Liverpool for na ato aboka Arsenal be kono on a scale of 100 amamu ya yetim sisi ayi odi omo beto sen o say on a scale of 100 say bia a mass and ade ma MPP aban ya tiso obu o man sisi ya nka obe score mo sen mi anka sama bla bokra ka sa mi ma me percentage a mi hu na makoma aban percentage Inti nana Romeo ebedi why yawo ni power bla bom wan kasa o ya kase ma hu percentage a unya o kakura o be twantro inti me mpese me kasa me twantro ba e no ma ti sen no ma koye me mo hu se ukwa blochila ahochila o ba bia system no ablochila fuosu ni nyina because of unze ho no uye adwuma scan so ba ha uye adwuma scan so inti sa ahochira ne ba baby scan so no bete na mo wada because ho se fu ne ko ekosoro no ho se bibie ekosoro anwan nyina boy bibia ba sanse wo musika no eso wada se wo musika ne so ebi obi a month ho etwiaka a week ni 2 weeks ebu 2 weeks onya a baganes kama be 200 million obetwetwa ni bills bibia wata ze nti ho no esan wo musika ni nti no ema ahokyere no enya gidigidi but ye de ebusiafo Yaw Dabo nsem ana yakutie edi aban we no go chire mo chire se ekwan ya Lele fo edi ne efa so ana ya beto Ghana fo ni se so wan hwe ya na omandi omumra so a court ana omba ko bi no mani sha no mani ti that's